Gusti urang sararean Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy nya bangsana Ramana Said Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in Rabiul Awal bulana tanggal ka-12 April bulan Masehina tanggal ka-20 ari bilangan tauna 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in